Toi whātalo whātu le nei tūla o le asiafi, o le tātou porkalame, o le whale a onga, o le lumanai. Le nei astofi a se lua surivo me, lua afe lua surlima. O le tātou malo o le sunga le whaiwhi au whai a onga, i le University of Pacifica Communities University. O le awhionga le Professor Langolango, ia Dr. Whawhetai Aiawa. Whaailoa lupe whaalele a Samoa, o au au naim tanga alwenga ese tau ia awa onga, to mai whapitoa, tapua inga, anga no unga ngana soifua malolo ina, poto salalau soifuanga lau tele manisi, i te tonu a Aotearoa, ai al ke lope o esa ili malo ai Samoa. Whamatala tātou nafa tātou sotanga, soifuanga lau tele e avea mauala, e whaola ma ia mautua i pea lo tātou whaasino manga a wafa nau ma lau sa ilinga malo Samoa. Whamanino a wala lei e mawhai ai o na whaatupula ia le fia ia o au, soe ma fina finau i so se whaiva o wala awina ai. Ai mai se o le nofo sila fia le tāpua inga le mamalu lau tele o le atunu. Ia au nanga ese e a te au le avatele o te whata alofa mwhailo le tātou malo le nea fiafi o te toi whailo le sunga le whaifi au whaia onga o le awhionga Professor Langolango o le University of Pacifica Communities University i Fiti o le sunga i le Reverend Dr. Whawhetai Aiawa se su mai i le tātou porkalame le nea fiafi le tali manao. Talofa, talofa e lau fionga to filau, lau fionga le to ali. Fa talofa tu foi pa ia mal malu so tato atunu sa mo lo pa fonga mai. Nato pa ia mausa pa le angnu malu fal malo pa ia fa tala le ia o pa ia le ngafa tau lima ina e so fa tau wa. Penga ta foi le ta po inga o malai tele ma malai o le wawau. Patu le ngai e ma malo tu mau o to a moya lau la luifi mal falsau le fale o mawaenga mai moanga la valea ele se poa ele ta emo malalunga fuafua ma aunga manu o sala matia tu au pinau ma vai tutu i fatu ma vai loa malaya ia ma mau tau ave o lo matu tiwa ia tunu ma mau ma lole folau ile nai tu ma lole soi kua mau ma lo foi langi ma Ia, ua ese foi nei tai au, nei afiafi, ia ua e sau noa whawheloai, ia i lau sunga le lupen whaalele a inga, a ia sa moa mal tapua inga i kanesia. Ia, la whawau tapur kalame whafonga sa moa le au tō lauina nisi o vaenga o le tau mawhai o le sunga i le whaifi au whaia. O ngā po le afionga i le Professor Langolango, Associate Professor. Whawina mo lana whailonga Certificate of Education i le University of Victoria i Melbourne, Australia. Whapela ia o na toi whawina i lana diploma i matanga uruenga tau pisinisi. Diploma in Business. Le to mai whapitoa tau Human Resources pule ina o tangata whainga uruenga. Sanga lua se officer e nafa ma insurance o maota malawa ma taawale home and car insurance. A o le yul fale atu i le kolisi whawhaifi au maalua le tau sanga lua afe ma le valu. Ina o whawina mai malua malona whailonga Bachelor of Theology le tau sanga lua afe sutasi. Na whamanuia ina se skolisipi. Ina ia su ele whailonga mawalunga o le master pe o na iai i le kolisi Pacific Theological College lea uswia nei Pacifica Communities University. Pai whapena toi whamanuia ina ai i le si skolisipi. A wale whailonga mawalunga fo mai o le tō whamanino per PhD. Ma whapea on tō whianga lue o se whaia onga, mtanga luenga Faculty Development Program. O mai o na whauina lo na whaasa, whaifi au Samoa me le kālesia e whakasa, ma o longa lue nei, o se whaia onga whaifi au le University Pacifica Communities University, i Suva i Fiti. O longa lue se sui o le laulau po le Board of Theology and Ethics Discipline, talo mai le luafe suruiva e o mai le taiminei. O se tamali e fie sue, researcher, e mata upu sirisili, ma soifua i atu nui whafo manga nuu whai malanga, diaspora,
Ai maise o mata upu, a afia ai le soifuanga o tangata ma le sio manga. O tele ina whaasolo nto mai suesue, I whaatasinga conferences ia tunu mamau ai maise le Pasifika, whaipoipo le whaletua ia luse, wheliu wai, pesa leli, ai ava mai vailo palauli, matoa mua, mai toa wha o la ua alo, ma o tamaitai, e ulu matua. Leo whaafonga le atunu inisio matatia u ausia, o whaitaua whaafonga sa moel ma eu foi o lo taumwhai, tel tonu e Elena Paulea. Ai o le ata asiasi lava i eis taimi pe ona whaalau lo mai foi inisio vaenga i le pepa o whaamtalanga o le ata uli ili inisio vaenga le ta whaatalandoanga. Whaafatai tele lava I lau sunga i le talia aloa ia o le wala au atu. A mese foi o le fionga professor I le li pule o le universite i e whaapea o na so ani mai le tātou porkalame a wale apo ina o mea sina le atunu e ala I ana lupe whaalele o lo sa ili I atunu ese ai mese o mta upu ese o le tāsa ili ngā malo. Ai mua lava lau sunga whaamolmole au wha atu whaafonga anga Samoa. Sei whaamatala po ai lau sunga. O ai whaafetai ai a wā. Sei vai atu o sa ma o whainga. Ia, pakai lau fionga le, to ali mo le siri, lai loa le, to lau ino, nisi o tau mwhainga, meisi hoi o le, pae e whai walo whaunga ina ile ola, nei taimi, pakai le amana ia. Pakai ko mana ia manoa, le au maua, se lao fo I tātou te whaasoa. Yeah. Ia, o mafua no le, ma lau whaaloalo mai. Ia o, wow, walo ta mau Malaysia lia man Samoa atoanga ia wā. Mai le nuu wa ye sa fata malalo manu. Walo tinao langa vale au mua I ngofia ia wā. Mai le nuu sapunao I fale alili. O saulua fata. Ia masala I lua I sawai. Yeah. Ia. O auna whanau I Samoa. Auna whanau I fale mai I fusi. Sa fata. O le tausanga lava lea na mātou malanga I New Zealand ma o mātua. Yeah. Ia ono le tausa I linga fo I o se numanai mo mātou. Madia. Na mata la ua onga I au kilani. Ia mai lava lea onga mata. Ia se o le primary school po tūlanga lua. Ia se ia o le vasenga valu. Vasenga valu o le high school. O tila saola le onga na onga I mangele I New Zealand. Na sa mātou lotu fo I le kale sia e whakasa I Pakuranga. Ia a o whaiwhe au le toi ina malolo ia wailua pātū mai whaitua ia nila. O le tausanga ia iwa na mātou toi whai malanga I Melbourne I Australia. O ina na wha umai fo I wa onga le high school. Ia sa tamo whai fo I le whai longa, le wai whai longa le bachelor. Sa tamo whai le arts ma le education I le University of Victoria. Ia pita ane wa le taulau o whamoe. Ia o walu loa u whaingaluenga, susengaluenga sosoani e o mātua. Ele umana o whaingaluenga, ele umina o whaingaluenga I le insurance e pe ona tā ua. Ia ai pautua ina loa u te su e mālua. E masalo se talaanga pupuuna o lo tangata o pe ona tōlau ina I le folasanga. E o mālua na matala I nisi o whaitutoa e whalau te leile loa. Ia na o mai loi fiti ma o ngalue ai le universite le taimi nei. Adi. Oka le matango fie o le te leo te mawaiga le ua e whaasoa mai. I le sa ili malo na iau tua a. Whaafonga Samoa. Ia whaafonga tapua inga. Ele sa ili malo na tu ua ile mawhana o sa fata. Vai e sa fata ma sa punawa.
ma mea sa masani ai. Ai move mai New Zealand, le atunu marulu. Ia, tele fa a fita uli, tele vaenga. Le ngata foi na, ai toi sa ili maloa na i Australia. Oka, a toi tūla ma toi sila nga i tua i le whainga malanga lea. Lea la na toi momoli atu oe i le kolisi whawhai au tu sa pei o le fatu lea o tau tua matua. Ia alu se si ngā luenga. A lea wa e profesa lango i le universite ale Pasifika. O lo whapea o na au tau wina ai, awa o ina ai le tele o toa mangu o le Pasifika o ona sultau sanga o le atao o iei se taimi. Le taimi lea o eta moe e vai e sa fata po sa punawa au la iti. Sa ai loa mai lea so. Ia, o taimi o le pafisiri. Ia, te loe, ia, le ia sisi e lo fai tau ia le lumanai. Te lona o le atu e sila fia ia le tūlanga e o ai. Te ia o lautali te minei o ele i eise ma fau o tūlanga nei o tūlanga leo te o ai. Mani, ia, na olole Australia, ia, alu le universite, e latu ta fau. E sauloa alu to ia whaingaluenga. Ia, ai se va aile ia lofa ta unu muli o mātua, ma i la tōu sa whapea o na pōpō wina lo whalea onga. Te whautua tu loa e te sue mālua. Nā lasa o mā fau. Ile nā taimi. Ia i leua whapea mai poani vaenga o le soifuanga. Na māsani ai, alena avea maauala. E whaasino ala. Ilo wo atu le laumua. Tai. Ia. E ona e sa ua le pesi. Ia, ele i matua le ma fau. Le uma mai o le high school. Ia. Sa tampai foi i se whailonga. Ia, masalo, ia, o whato sina masangia. Maria. Ia, male o volta whao. Ia. Ia, na sa mafofau e loe e su singa luenga. Su singa luenga mau se tupe whiololo. Ia, sosone i mātua. Maria. Ia, o taimi nā. O te lo la e whamalu taimi nei. O le minimum age. O le tausanga whatapulaa. Whai una suetanga te mālua lufu tasi. Ia. So, tausanga whaina na o lo matua na iei te mina usu e ai. Lufu tasi. Ia. Sa tam whaia nisi awala. Ia. Ano usu e taimi na mafuana usu e. Ia. Ele umina uwhenga luenga. Ele umina uwhenga luenga o le pautuanga o mātua. E a meisi alo utama. E whamai o ia o lana fautuanga me umane o langa o i whenga luenga. A whape te ngalue moltupe. Te fiu e whenga luenga. E le whamali e ina ia o ile. Siri ia auro ngalue mos whamoi moe tā ua. Tai mana ia. O le to ina foi sa su e foi malua. Sa su e foi malua e petai e le olona malauina lea. E olona malauina lea. Ia lea foi sa whautua mai au. E whamei e te le tai e te fiu e whangaluenga alu e mānaia pia e sue. Mānaia pia e sue malua. Ia oa. E le ies whamoe e le o iesa una nau tele o te whaiwhi au. Nau tele o te whaiwhi au. Ai e pe ona ia tō laulauina i mea fo i sa tamu whai e. Sa alu nganga i le ngaluenga whawhai a onga. Okay. I was definitely interested in teaching. Yeah. Ngal mafuanga ia e lo ola o awina sa i ai whai a onga lele. Yeah.
sai foi ia onga le Mali na. ai au foi ia onga le e pe o foi ia onga na o le e o mea te mine na te una ia au foi na le e so soani i tangata o lo utuwai mai ma sai so soani mai I wanted to make a difference so Mali e. Ole mana ia vainga ia wa e sauno ai. Ole il fautuanga si o tua a. Fai mai. E nau i se wha moe. Ai leo tupe. I've never heard that before. That's really nice. E whai a onga lo tua. ole to ina le i sa mo sa i le payroll le pale mai sai le pale mai ia ma to mai a New Zealand o mai ngadwenga warehouse sa mo o te mina ole ia sa fenga luenga ia na wai wa ave taxi to ina ia ma to mai foi Australia pa tau ma to loli ia pe ona sa su e ma to pili ole fenga ole kiriva le sa mo ima to pili ole loli na fa tau e Moi. sa to so to ina so soani mo matua onga Tai mana ia. Ia Australia lea. Ai la tu fatau le loli. Australia Ia, fai ki liva tu langa fa pena. Ole matango fia ole. Le vaenga le wai fa so mai ai. Ole o te mau a inga ole fatuina ole fautuanga. Sue ngā lue mo se wha moe. Ai leo tupe. Wai fiu wai ngā lue, e fiu wai e le wha malia ina ana mana o tupe. Ai mawhai o na wha malia ina le wha moe. Ua tari tonu la ia isi o te mate mine. ya me lava I. eu te lo le te mina ole talaboe ya ele matuatino mai le fotuanga ya o mai no wa fai lo to lu ma fai la fa na Mali. ya bo io e hoi matali tonu i fautuanga. Ia a o foi ai te me whaasoa i lungo pula. Ia pe o si uleo ai e so soani mai. Ia te whaasoa i fo inisi. Whaasoa i fo inisi o tupulanga. Mai se tupulanga talavo. Te lere mea alofa a tātou mātua. Whaafonga foi Samoa. O le nganga tonu na alpokalame. O le whale a onga o lo lumana. O le whale a onga na whaapea na whaafailele mai ai. A inga nuu e kālesia. Ia whaapea na pōpō wai lo lumana. Ai asi o tina. Ai asi o le wharatua ia langa vale. O le ase me te manatua mai a te ia. Ia o le lomatua. Ia o le lomatua e o lau best friend na le ile. Kei mana ia. Vale. Ia o whailonga ma ia manisi foi o tātia o au sia foi. Ia ono o le ngaluenga lea o nei o tātou tina. Ia. O tama e tau ele tau whailoa ia so la tu fia. Tama foi e musu e tau tala se upu e whamimita ia le whanau. Mali. Ia e foi teimi e alualua. Iwi te mea alualua o tau mate pe fia lo tama ia upeli ai. Ole sile vai nga tau ole whailele ina foi o oe ia ma meto tia foi sa whao ngai lomatua. E le tai misi le niana upu wha mawhanwhana ana upu wha malo si au o ana upu wha lai au. Ia ele o lomatua ele vau ia. She's okay to say she's proud of me. She's okay to say she's proud. Yeah, o te lo ele faitasi is matou foi fale. Te lo te leo tamai ele tau tala. Ele foi na te le fa le o na fia. O le mafuanga le anena o fa pe atu. O la best friend na lo tina wai. Ele tata ia vau ia a fia e fai mai saoa. San. Tua o mi mita ne aso san.
Ya pe ole siana tu langa na una ia hoi au mai Mm. lava le a o ngā mata. Ya se a o foi ai Mm. i le whailongo le o le fo mai. O te paftai e foi i a la ua. Paftai Mane. tene i a la ua. E wai e se a ia te lo e se a wala. Mm. E se foi la approach. O te lo le nau te inga lea ia matu mau ia sapi whamanuianga o lo i te minei. Mane. Vi ele ni. Ole o vaenga e wa sau Oni no lava. ia. Vaenga e wa sau no ia. O whawhita uliana o lo whiangai ma mātua se tu lo whafonga anga Samoa mwhanau. I se tono New Zealand nei, ma Australia fo. E winga whapea o tātou tamā. E le pe whapea awal whavivi ia. Awal ma lea. Ia winga fo e te iloa ai, lea mimita. Alai fia. Ia matulanga whapea na. Ai whamaila le sianga no ule nei New Zealand ma. Tara no pea New Zealand neu te iai New Zealand. Foi nena pe e whapea e te tauna show le alofa i te maititi. E tauna, na whai foi lea e mea. Ia e paula le uniqueness foi o tātou tama. O te lola o sui isi tama i o tawai su nei vai tau. Ia o whapena, o fusi, o kisi atu, ia ona o sui le. Ia, ole, mea na saunoa. Ia, saule lea. Yeah, but to hear you say your mom is your best friend, that's really nice. Ina ia mwhaina whaasoa. Wa o lesi whaafita o li tele, o lesi poloka na e rewa o le tau mwhai o le tamaititi. Well, you're a teacher now, na e te sina fia. O le foi lea o le ai o se mafutanga wawa lata matua. E lea ia wa peila, a mese ala atunu nei. Ia tu ai e le universite la te ai wa maulunga tu wa ai le nau ta inga wa laina wa tu le universite. Ai o tau mwhainga le tau mwhain mai a onga maulunga le a onga mai intermediate le Sauri College kolisi. Whainta tele ia le tau mwhainga o tatou whanau i nei. A le lai matango fia ele lau whaasoa mai nea fia malo ta ofi. Ia o le whongata mo whalongolongo atu. Le tele o lo soifua o fafo o New Zealand, Australia. Ala le lei mai lau whasamo. Ina ua e aurufale lai malua. Sa le lei whapena lau whasamo pe na tau whiololo. Ia pe o le paftai mo le pafsili. Ia pe o tulafono ana, tulafono na mātou i New Zealand. E ngata le whapalangi po le whapeutania pe a o ese malfali. Pata te ingo o a onga mga duenga. Ia o le asa whamalua te mina mātou mai Australia. O tulafono ana, e sa tira na fue fo i mātou. Ia o mātou e alu le atua le fina nui pe a le ai le toina. Ia e taunu manava mai longa luenga toina ia. Wa toe nu foi wo tau le ni tala no anga. Ia sa mafo fau le tau o na nau e faile tu la fun. A lo wan watu i malua no lo le tau. No lo le tau le. Mari. No toe fo ile atu no fa na o. Toe fo ile atu no fa na o ai. O le au te lo le ngana te mana malama i honga ngo upu te mana malama foi ia i le taimi e tautala ai ma le ngana i whaonga ai. Ia whaftai e pēo no whai atu. Ia e le loa e mātou ia teimo lai te. Ia o le teimo le tuputua e whato a matana manino i le makua ngā rena tau hiuf mamau ho ia tua ai tato ngana. Mani e. Sao le lea sao noanga me whafonga anga Samoa. O vaengana o lo walunga lava le soifua o ina o whanau Samoa i ne New Zealand. Ia o te tonu fwoi whapea Australia mai si atunu. O le vai aso fau. O le whataita inga la, o le vai aso fau. O le vai aso ngan Samoa i ne New Zealand. Ia whata ua ina. Sosoani ala i le fau ina lea o le tamaititi o longa identity matulanga whapena. Ia wala ua saunoa le au isu e mwhai aonga. A fia mai loa tamaititi lona whasino manga malonga identity. Ia wale lei fo i le alu le aonga matulanga ese o soifua.
Ia le la fa sa wi Ani ngai no. lau sau noanga ma vaenga na. O le ase me te mana tua ia malua, ia tua ia wa o lo sunga, o le a whaiwhi au e lo o langa atua. Ia wa o le na alu sa ili ma vaenga la. Ai fa pela o lai fa fonga mai nisi o whanau soifua ia Australia ma New Zealand ma tunu i fafu. O le asa o fe au mo i la tou ina ia tā pena mo malua, po piura, po mua moa, i tūlanga fa pena au ale soifua. Le career wise, ia me se foi o fa au wina, o se tasi o vaenga tā ua le tatou fa asino manga. Tai mo le whawhasiri. O te ilo mo tupulanga o lo tau mawhau e sauni mo uru whale atu i kori whawhai. O te ilo e sau ese a e awala ese mea le wala awale atua. Madi. E awala ese mea le wala awale atua. Ia ai ei fo le taimi e sau ele wala au. E le tutusa ma le mea le tūlanga logo o i tātou le soifuanga. Ai fai tau po i talo tuspa ia. E tele fo ina ave tātou i le atua i mea tātou tele i loto i ai. Mea tātou tele i loto i. E fai lau tala. Ia ona o lo ngoa whaftai. Whaftai na o mātua. Ia, mo tele ingo wa mai le ai ngolu ta mama ai ngolu tina. Ia le o marili e alia la ua i ngoi o mai. Ia, ona whai ngoloa o ia whaftai o le tama mua. E lua utu whawhine matua. Matua ia. Ia, maualo le tama. Ia le whaftai la na au matua. Ia, mau le tama. Ia, wa ula. Na whamatala e lo tama, to e whamatala e lo tina. Ia, o lo pute, tu lo ia whafonga anga tato atu. Ia, o lo pute la esa tanu le tasiva waluono. E iai le whaavai e whaavai o le wharisa. O la e tanu e na ia le pute. Tu lo le whafonga mai o tato atu. Ia, o le tala foi lea o mātua. Na pe o haula ua uma ona fōa i e la ua. O haula uma na whai e la taulanga. Ia, o te lo le miti foi lea o mātua. Mai se le tina o lo tama. Ia, mai se foi le tama o lo tina. Ia, o mātua o lo tina. Sa mato mafuta i. Ia, au soifue la tau. Ia, o la tau lea miti. Ia, ia na whanongo le tala o whamatala me o mātua ai ona o mātua i wheo le whafo. Ia, e fia te le tātou le choice. That's right. Le choice. E fōlinga mai a whapea o logo umana fōa i tātou e mātua. E fōlinga mai o le ise choice o aule na o umanga dedicator. Hello, for my did you ask me? Yeah. You know, did I have a choice? Yeah, one whatever. It's Elena o matua. He foi au. Yeah. Yeah. O me foi o aveni. O nga foi au. Yeah. O pokalama le au talwo. Yeah. O saminga asili o nga foi au ma vainga na. Ai si matua o le au lotu. O le au te whaalongo ai. Tauna alu tamale. Mani. Le winga lau tala. Ele tasi se au ngale sa wala wina. E voi taimi e foi the most unexpected. Ole o se men tatu mafofo wina. Infa na au wala maile wala au le atua. Mani. Ya e o foi au. Ya pe ona o foi atu. Ya foi asina lai titi o tausanga so le no su ele minimum le lufutasi le no so lufutasi ya ya wala le ri le pe no fa tu no mawa mo fo fo fi au ai sai ya lo nganga o te fia fia unga ya lo nganga o te fia ya atonua o ye ni tu pulanga fia o madua ai le o le ministry lai ma fo fa oi le fo inisio ngadwenga tu tonu le kalisia e ono ngai Mani. Mo le lumanai. Ma le whalo au lava. Malo le.
le saunoa ia vaenga ese le matagofio le taumulimuli atu i le faamatalitalaina mai lea la ia faaipoipo loa ma e a malua ia lua tapena loa i le faasekolosipi lea ua o i fiti i le PTC ia lea ua pei ona e saunoa e auala ese mai faamanuiaga ia lea sa ena nau e te fia faiaʻoga ia austa peia ona e saunoa i le toʻatele o i latou mawhaina tapenaina lou faleaʻoga ma lou lumana ia ai o le village le faapea ai lesi upu ia o le aiga le mawhaina o le ekalesia o le aulotu tulaga faapena ua avea ma aiga ua faapena ona iai le latou aiā ma le latou masaniga iā te oe posta maititi ia ma o lo le faamanuiaga o i fiti ia o le ala se lua tala malusa ina ua sau le faamanuiaga mai le ekalesia oka e a taʻu sekosipi a le ekalesia le ititi lea vaega ua o lea o la avea o lua ma afeʻau lupe faalele a le ekalesia faalautele le silafia tapena loa mo suva Paftai mo le papsiri. Ia o le lua e sfululua. Ia na fai puipo atu ai lau pani popo o luse. ia luse Ia ona ma fai malanga mai la ia i fiti mo le fai longa o le master. Ia sa pafifi ina lava ma ua. Ma oni ava noa ta ua e te whalau te reilo. Ia o te lo o sa fafifi na fo ia matua o maoni ava noi e toi whalau te reilo. Ia o te lo fo e foi nai fafitauli foi ia pe o ainga uma te misa taunu mai ia o le foi e mamafa ia na luenga o su enga masa i linga fa mafofo ia o le foi e tau fa masani lesi le ta mo fai poi fo mai no ai faftai le lo fo le tua ese le mali ta uo lango mai o so tolua ia le sa pa tau muina mal ia le pa mo ia ele ngata ile master ia fa pena foi le pai longo le fo mai ia mafaunga ina i foi tonu university nei mali a fua ile to finga o lo fa mea na ngalua nei o le professor lango associate professor ele fa ngofie o te fa ngalua ngale university o te malama le ele fa ngofie le au sia ina o nei to finga ma vaenga ia a le o fa manuia ina o lo mal fritua ia luse ia mal no fualo ai mesela o le o to fia nei to finga tele ia wa le la ta o mai la le university le o ia nei wana lua malanga atu o korisi fa au le Pacific Theological College le na fa manatu le ono sultau sang le masina utuna pole amtanga le masine ai fa la wiloa ai fo ile suia mai le kolisi fa au ile avea ma le Masetasio University ale Pacific oka ole te leo le nei ole achievement ia ai mai se ole tai toa ia na iai le ala e au fia e malau sunga ma le falitua ma le no alo ma la to uma lo au tawina ma nga lue i tono ole PTC le o PCU fa pupu Pacifica Communities University ile tala fa solo pito it's historical ia leva enga ia le sa una ngona fo ile amo ia oe o lo avea oe ma vaenga ole tala fa solo pito wa avea oe lau susunga se vai atu lau susunga mai fatua mai la au whenga luenga uma mai piula mai malua mai fea ai se uma tatal tano wai o te mai tau atu ia uma ia mafutanga va lata le universite lea ma onga whawhaiwhi au Samoa tutuila o Papua o tūlanga whapena ole
ua avea outou ua avatu ai tatou. Loa ua fai ma tatou sui I lea historical moment. Haftai le. Haftai fo mal fesili. Ai, Ya. O ya o itu aso ane e la ngona ya le e fai tete ya me fo ia mali e. se la ngona le. Ni tato fiseluai, ni tato fiseluai. Yeah. Ya tato fa o le bi ingo o le atua. Mali e la. Ai moni lava sa ngonga. Ala ngona an fia tele. E pe ona e ta ua e maisale tala fasol pito. It's a very historical moment. Na te lo foi sa moli mauina foi la to na wai. O tai tai o malo ma sui o e kalesia fa vai o li investe. Mali e. Ya o te lona fa mali e ina o mana to. Ya ma to ye tono kodisi, tono li investe. Ya te losa fa mali e ina foi ma to foi fe au ma au ma fale tu o lea o tau ina li investe. Ya la ngona le fia te loa le atmosphere te loa I tono le investe. Ya mai se ala tou na to tele sui o nisi o whaia onga ma la tou sa tawasaina le lave lave. Tele lave lave tau sa iningo tupe. Ya o le tu fal ma fau e suingo silpasi. Ya o le va foi ma le malo. Ya ma le tau ave ina foi o isi tu te fau popo. Ya o na matamuri I le lua fe lusfulu. Lua fe lusfulu ya. Ya le ala a tau sanga ni 5 tau sanga o tau whaanga I oile. Ya le te tala aloa I o university. Ya ma le me ia tu fo I le sila sanga fou. E tua tele ia mātou nei university sa la ngona le vai vai. Ya ona o tatou wa tari malo sa malo tia le nuu mo le so atoa. O le launch o le university sa atoa le vai aso. Ya atoa le vai aso. Ya sa la ngona le vai vai. Ya ape o la to fo ina na to e tatou moli mau moli muli le me suma lio le ni la sanga wo ia fa fo ia le vi inga I le atua ma wai le malosi ya mo foi le to fa ma le to mai le sa tu le foi ya o le vice chancellor le po le man fo lau le professor ya Paul vai ya mai se foi o le au va sa la to lango ina le fa mo mai le lua filosofo Sa o tau muri muri ai. Wea tulau sunga me se whafonga anga Samoa. Ile amataina mai leo le journey le tau mo fai e fesu iai mai le a onga kolisi whawhiwhi au I le university. Sa o iloa, sa asi I le Pacific, I le board lea. Ina ia whapeo na whaasoa, ma consult, ma fai le swinga. Ere se tamai ngā luenga. Mo le whaama. Ia, wa asisila ye, o le tasi neo kolisi matua, whawhiwhi au, o le Pacific. Leo wa suia mai, I le avea ma university. Wa suia foi la, wa le na o mata upu sirisili a o a oinai. Po whailonga mata upu sirisili. E iai le, the whole of life approach. Sa whamtala le a fionga. E professei. I this fatal noanga sa iai. Ai o le mata ngofia o le vaenga lea. O le swinga fau. Lo wa nga iai le kolisi. Po le university. Ua tatala. Whalau tele. O no le mānei ala le vaenga leo le atoa li o le soifuanga. I ta ito o Samoa. Tau wha Samoa. Tu leo le the whole of life. Fo I lea wai le na ore. Mata upsisi le o lai tangata. E foi vaenga pe climate issues matulanga fa pena. Ia o lau sunga. O le professor angola. O le vai atu o ro fa pe foi na tai se tasio mtanga lue. O le ala se usira sila e ia se fa ilo fo ilea o le ai isi o le au atu e mo isi fa ilonga le ese atu mai le mata upsisi.
tai mole Mm. sin ia ole taimi nei wa to tele ia la to lo wa matana nga solo mai ia mai sa la lo le certificate ma le diploma Tai mana ia. e tele ma to pokalame certificate ma diploma ia ona wa tele foi ia university ia pe ona masani ia e fatatali tangata e fatatali tangata o le velo tam fai ele o lisi o le awa o le Pasifika o PCU e tam fai e o i tangata ma ave e ma to pokalame o pe o te loli sina swinga telele ia Mana ia. au folinga na sa amata na fa nga solo ai le fai le launch ia ina ia fai lo i tangata e se mai lava le PCU i University Masani ia o lo ia fo inisi o University Fiti ia o le esa le tam fai ai fai lo tangata e se mai ale le PCU Mali o le tau muli le na maso tau muli atu ai nei ma le mo tau sia e ai se aso en fai na o mai le PCU i New Zealand ia be fai foi wale o ia so ta inga ma Otago ia mai si university ia a le si foi po sa ili po sila i le PCU i se au wala e mawhai ai na o ngā tu ia ma tau ne ia me se ala se au wala foi le fa o ngā di student loan ia matulanga fa fai ngofi o te tonu wa o ia se fina ngalo ia moni lava ia o te logo o tulanga voi nai ia e multi level ia talanoanga ia o talanoanga o la to lo fai vo le o ia e foi ia tulanga o credits mana ia mana au te logo o te logo e a mata wo umana saini le MOU a kolisi fa fai au sai PTC e ma otaku na uma foi na saini ia mali lienga ma nisio university au te lo e uma lo tala no anga o university tau foi ni tala no fenga malo ma se la vol tu langa le o ta o el tamau ainga mi student lo mani ia sa lelea ia wa o vaenga na o le mali e lau sau noanga ua tele ua whaapea na sota i atu i tau courses i o certificate ma diplomas. O nor tau tele o tātou tangata sei tulo. Ele o iai ia ni bachelors foi nai bo ni mea e o ai isi whailong. Ai o le to ata o mawhai ai fo isi university nei. Ina ia tamu whaila, ina ia offer le ia le entrance na i me se mature people ia la tau foi le o toe nau e fia foi le au ia le la ia le vana ia le entrance le ai New Zealand e te tala i tangata lua sultau sanga i lunga o le vai le toe a onga ia e pe le foi se fai longa ai ia na diplomas for foundation e fai le la mana ia le fa long atu le ta pena o le university ta o mata o le si mea na o foi o le te leo le porkalame. E fai o tali malona iei uma sui o e kalesia sa o mata. Sa la tufo i sui o matou nei. Sa mata tufo, e foi matou production. Ia, e mana ia e taua o le University of Pacific. Ana e tele an fai ngō mai ngō Samoa tatou mena e mana ia. Sa mata sa programa pe. Te fia va ai se aso. Ai la ni tau CD mani me fa pena. Ia fa tau mai se mata. Ia mata. Ia ile mana ia. Wa sa lele a sa no. Wa matua le you sapi. Ele fo wa mawalunga fo ile wa ese fo ile aluanga ia le NUS ia Samoa. Ia me se fo ile University for Fit. FNU. Mais la to ata fai le university a Tonga le na fa tu le amtanga tau sanga nei le fa ingo tau sanga le tuna ia o isi atunu ia o le Pasifika le usapi le ia e sulua atunu o lo fa pia nei la to campuses o lo no winga ia se vanga na atunu
Micronesians o rei ia university nai Papua o Solomona e mtulanga whapena. O longa wini ala whamtalang. O sau le PCU. O sesi option ta ua mo tangata Pacific. Ai meise o le saili o le o tele o Papalangi, non-Pacific Islanders. E nau vo ile o saili mai le poto le indigenous. Le ata mai ma vaenga ia. Le la te o te ma ala ino intelesi atu le. Ato ali o le wha moe o le PCU. Ia ato no le point of difference na. Ia, o le alawa. O e mana le whaliunga o te awai au le ato ali o le suipuanga. O le whamoe foi nā le tamu whai ei le university. O tamu whai ma maota, whai ma whole of life. O whai ma puna o ai e utu wai ei la tō lai fie lo so ta inga o mata upu se ese. O vai ngā ai o masani ata tō e whamai isi ia o ngai secular isi mata upu ai divine isi mata upu. E pe o laua mo tu ese le mea whale langi mata upu whale lalu langi. Tato wawai e le ato li o le soifuanga. E le whainu tu ese vaenga na. Maniera. O le te lo le tam whaiana investe suisi ala fua. Suisi ala fua e ngā ia e whainga mātou pukalame. Ia malea o oina mata upu. E le na o le tino, e tu wai mal mafo fau, e le na o le tu spaia. E tu wai ma le tu o le anga nuu, o le social, o le tūlanga tau ta mawainga economic, o tūlanga tau politikiki, o politics, waenga umana. E le mawhai ona tu ese. O le whole of life na le tamu whai university. E mai o io. Ai le mawai. E pe o le tamu whai ngā le sa i foi ma e foi fam ma folo fa o mai pe teimi sa PTC ai ia ao lo wa nga university e sa i fam ma fa le no tai the training of leaders for justice le ala e fa o le teimi nei le fam ma fa na ia o mena sa wa yo sa fa pito i tai o e kalesia ia o le teimi nei ia ona o le baba ai atu pa fita ulu le tupu mai ia na el tofa wata tauna tala itua le na o le sui o le silpasi o tau foi na sui le sini au tu o whailonga ia male o foi no pokalame e foi le tau foi tato eso ele ma fai e whailonga matikeri o le a fei wasela ona fofo fa fitau ni le lua filua lima Maliela. o pe ona le sa le tam fai le investi termine ia ai mo mia pele lango mai o tatu tangata mana ia le fai o ni tatu so ta inga ma university New Zealand Australia malo sa no matango fie vai nga yo e fa mala mai na mai e swinga fo so le ala le uniqueness le la wa sa no ai ia i tūlanga ese ia o le tau mwhai fuilea ina ia sila tutoa i vaenga uma o le soifuanga ia wa leo e tau noa le si vaenga leo le o tai ua ta ape tatou sa ini ngā malo e le pe o aso ia e tonu ale nu tonu au Samoa so e maupopo ala mea wa leo ia se mea o ia atu pe o ifafu pe o le mea tasi ai pe tai ia ma o tau ave Samoa ia o tau ave se atu fo isi taipi matulanga whapena ia ma issue so o le atu nu ia mana ia ila o mata atu ilo pepo whamtalanga o stasi o vaenga i te fie sue diaspora o le au malanga maleanga nu whea ia wa o le talamonia o lo involve ile tau whai o se course whaapea wa atu COVID
au tele i o tātou tai Pasifika i nei o New Zealand. Tūlanga whapena. E le whapea voi la e launga tasia se manatu i se mea. Ese views. A le mea le ua misi. Pe ua ese point of references. Lea la wa e saunu atonu o lea la whaatumu e le PCU le pule se tulou le misi lea pe le whaafunga anga Samoa. Ia wala usunga na e tangata sui o mea i o le au whai malanga ma nganu malanga. Diaspora. E rea la te lelo si la fia le vaenga leo tau whamatata tu. Ia, le mau atu le. Pamtala. Ia. O le ala so si la ia. O te taunta tau tala noa to inga tai tātou te mana o mia lumana. Ia, e moni lava e pe o le whai le ina o tātou tai. E nisi university. A tātou walua i lātou pokalame o lātou whailonga māsani. Mane. Political science mo me whapena. Ia e uma. E te lea le awhianga o tātou. E toi fōi ia o tātou tamwhanau sa o ina i university atunu sifo. Ia. O le e toi fōi a ma mawhawhanga wa. Le sa tātou no mai atunu sifo. Mane. E te le rona awhianga i ko te me le ofia i ma tātou wanga tau silimu. O le tele fōi o talanoanga le whai i whailonga tuaina. E le o tele sona whamamawhai le loto i whale o le Pasifika. Paonga ia le upule paonga e le au porkiki o le regional stability. E le o le ua matana manunu whawai o tato loto i whale Pasifika ono. E le o ise whataua, le o ise whamawhai inisi o whailonga manisi o pokalame o mai nisi investe. O lo iai pea tunu o Pasifika o lo lalo pea o whainga ma pūlenga whakoloni. E le te lea na solo atua ilewa ai o nisi e te agua i isi kos e tala no le whakoloni. Ia ai lo tala no le whakoloni ni Pasifika. O le e a whaina pea ia tunu atu motu Pasifika o West Papua, o Hawaii, o Guam, o Palau, ia ma te leo o Kanaki, New Caledonia, ma o le ae e solo atu ole vai e tatu. Ia po le musu foi e whaeleo ma tautala ma tu i mea sao. Ia lo tam whai foi tatu e si tia le tu langa o tina ma tamai tai. That's become an agenda wa whaonga uma e tatu atunu. Si tia o tu langa o tina ma tamai tai. Tonu o le li o whainga maloma, whainga whai unga o le o atunu uma. O le whawhita ulu le tupu. Ia o le ae tele ana tatu toi muli ai i whatonunga ma la fua o lai o omi mai e le UN. Ia po taupulenga fo o atunu sifo. Whawhita ulu na o le lo afia hoi tātou i tau pule suisuinga o le tau o le siu manga man fofoanga. Mani. Ia ele i longa ana na mau se tātou tali tangata anu, tangata o le Pasifika. O le pokalame lava ploketi e au mai e sauele tupe. Ia o lātou ana e au mai ia e fofola mai e le pokalame. Ia mausita ia ma tātou tu sape vava mamao ma ngata usilia tātou tangata. Ma tātou foi angai whanua, ma tātou foi tomai. Ia, tau te usta ia pokalame na na ua au mai e le tona. Ia, lātou lo au mai e le tupe. Ia, o lau foi lea nau ta inga mo le university. I'm going to go full circle. I'm going to go full circle. O le winga lau tan. So i fo ia i le fautuanga na lau tamaha. Po mea
tātou mai e au ina tātou ina ia mau isenga luenga e suel tupe. O le mea o le tātou mai e au tau ina tātou. Tātou mauis wha moe tāua. Mauis wha moe tātou i loa ola. Tātou loa ola le whaia. Ia, mai se ola ma le fofanga mai le atua. A pape o le tupe le wha moe. Ia, o te leo lope, o te la ulea te talo ia awane i lima taitaina ia tātou kos, tātou pokalame, o tātou silpasi awane i taitai il maketi pol tupe. Ia lima taitaina tātou i anga tau sili, tā ua foli upo indigenous. Ia, tātou wanganu uma tātou angai whanua. O te loen o nae mawele tali. Nae mawele tali. Ia, ole mafuanga po ina alena wha tā ua le PCU. Ia, tātou fo i anga nu. Ma le whaalo lava. Loto tele. E Ai, paule se kai tala lava. ale polkalame. E le whaingofie le anawa tau lea ua si lima le PCU o le awhina wina. Ia wa vaenga uma ia wa sau no ia. O pulinga whakolone, o tūlanga, o whawhita uli e mafua mai, i tupe no mai, ai sa wai malatou, vaenga e mana o mia e whai atu, whaatino atu. Ia o vaenga o latou anga no. Ia, I never mind the country lea mai ia. Ia, tu sala peo na sau no, e uma ea, uto e whakolone al whaingole. Ia, e mai se foi la, wa e sau no ai le si o manga ma le hawhaina. Le ala e peo na iai, e le swing o le tau, matulanga whapia. Talu ai le wa hawhaina, le ofu o le laulangi. Talu ai le tele o company ma kesia, a tunu te tele. A wa hawhaina ia tunu ta iti peo i tato. Ia, matulanga whapina. E sao le lea. Na o tala a fono tanga i fia. Ia, vatu ai matau atu. Ele an swing o fai. Ia, a ta alu fo ila ele. Ina ngase a malo lo tupu mai si o tātu nu isamo. O pulenga wha kolonea. Or what's missing? O le alme la misi. Ia, mwhaina mata atu tustu singa nisi o le au fai mawhau ma nisi fo i o le au tustusi. Wha peo o le isi awa fata. Ua usta ia whainga wha palemene. Ia au le ini awa fata. O le awa fata la o tūlanga na o le anga nuu wha Samoa. Ia au le o lo. Ia e le alunga i ngā tata noang. Ai peo se example fo ile o tau lo mahofo. I pūlenga ia au mai whakolone. O le ala le tali mo tātou. Whai o le tātou whamatai ma le tūlanga le tātou. Va nofu ai ma le tātou e kālesia tūlanga whapena e maafi ma i tūlanga o le tausi o le vāwhea loa au tātou tausia lea mea i le aso ma le aso ia po whatupu manatu lau sau noa lau sunga ale fō mai o tō whamanini ia po lau fionga le profesa lango le matango fie o le anawa tau aveina ne le PCU le Tato University. Ole miti le na. Ia ole o whafonga fo i Samoa. E le titi ale a whaina. Wa a whai a whaina na tunu. Wa a whaina a inga uma. Ia matulanga uma whapena. Ia ai saola o tai au nei na moe miti ia. Ia toe ina. Ia tātou tua aua ua whailangi fōlanga. Ia, o ana lupe whaalele pe o lau sunga. Ma le whatua, me se fo ele sunga le professor le manufolau. Ma na ia le noa le ngoa o le vice chancellor a le PCU. Ia sa ili mai ni solutions. Ia, mo lumanai. Wa a whai o leo tātou a whainai. O le alas tātou me whai ai. O le ala sau le ala a fua la le amatanga o tātal noanga tō malanga mai ia sa ili malo o anga i Melbourne tō e fo ia tu i malua na wai o atu i su ia tū langa
o le ala le si me le sila ia i lau sunga whaftai ai awa. Pe o le ala le si me ia wa, o te lo le si mena so o mai ai, o le professor. O le ia matulanga wa pena. O le asa ue aspiration, o ia le nei taimi. Wa le wa sa no le ato li o le. Yeah, you come full circle. Yeah, but your father left you with a legacy. O le ala lau legacy le la jango e tu. O taimo le whafsili. E alo te upea ia nisi o momo o ngā short term nisi o momo o ngā lata mai e ono mawhai ona whai i le tausanga o tausanga tu atu. E ila o aspiration ia mole wa ai luma. Ia ona e leila ve tono mātou wenga wha academic, mātou i tono le li o university. Ia ngā lue whawhia o ngai tono li o lea. E le whatawa ina ai ni tusinga wha Samoa. So te lo lau sunga foi o le educator tono foi le li o academics. E le maua se promotion pos me whapena. E maua la le PCU? Ia, well, o le e tu i alfa to le la o le wanga whaina e le whapea e me ilo lunga i le stulanga. Lo whai le languages framework o whaatanga ina ai. E tu si offices ma me whapena. Te lo la wala whaina e tatala i whaile avano mo promotions ma nisi me whapena. Aside from that, o tu ai le tu langa o le e ino le fai tono le university. Le o le pumonia it's a long term goal o se me o te mo miti ai foi o no te nau i foi. Mana o fai tau ia tangata i inisi foi o meo o i foi le song lama le te leo tustusinga o la info e le kopi o la offices la e te ufale lo tamama lo tina la offices o la topic o la offices la offices na fai le theology ma diaspora o le vainga fo i le atua i atunu mau o nala esa nga ia o saidina ia ola e teu i le no matua ma le matoina le thesis. O le ala se tau no unga lau thesis. E iei le atua i a jatou i atu numa mau. Ia, tu sa o lau thesis. Wa mao wha tasi ia matau sisili tau diaspora. Mali e. Ia, ona o tau mwhai e su sa ili se si awala. Wai o le tele o nisi fo i o whawhitau ni lo whenei malato. Most of the struggle i atunu mau. O lai e umai whonga wa toi whai alam tau sisili. E toi fo i ai vaenga lei whafu. Mali e. Sa u au mai ala le whongala le alofa. Le alofa le atua. Ia maiso le matau sisili. E toi au mai e tonu tau pu. O le issue le identity. E lena o atunu mau. O lai foi tupu tonu Samoa. Tono sa mo sao le communication me o anga tau sili ko i wo se sa mo wo sui fo fa mafam e lena o atunu maule fe ngai mal fa fitau o la fe ngai matanga te sa mo o le me na sa tam fa ia tu singa mana ya am fine fa so mai le link ia o le asa ili at foi wai una e a nga foi mo mato wa nana sa ili le soifuanga i fafu. Yeah. Ai tu so pe ole me foi na le o te nau te mana fa Samoa I mean Elena Olifices. Nisi foi o me o side idea. Tu mana o fa sina tu si Samoa e mo ia le lata fa Samoa I want to write in my language. Elena o tangata palangi ma tangata ia tu sifo e tau na fai tau ia i me
tam whai ei, o te mana o e whai tau tātou tangata i mea lo tam whai. Hea o tangata whoina na a mai a mātou nei, o mātua ma ainga ma nuu mai Kalesia, o la tole na mafona mātou o mai nei. Le tauna pinfiti na o na o isi atu nuu e whai tau ia, ni mātou tam whainga. Pero sa o una aspiration o i e teimi nei. Palango pe malosi mai le atua. A mai la lau aspiration na ia ta alu fatasi ai. Ona sa lele ya. Ia e se ala yo me te pisa. Ai lo mar malama to tele. Ia wale pe exclusive. The access. Na we ia e tau ia ta ia o na e fa ia o ngana. Ma fa fa sa mo mai nei me. Ia ai me se ia o le fa o la te ai o tanga ngana. Ia matulanga va pena. Fa ftai tele la mai la sunga. Na fai au fai a onga po la o fionga professor langolango. La sunga Reverend Dr. Fa fitai ai ma. O kalmata ngo fio le fa so al tama wainga. E fa pia ona fa matala ina mai I lo soifua. Fa ftai. Sa tatala no le auria nei la yala fa teknolosi. Ia I lo matamuli ia mai se tūlanga ai se iwa aila le te leo le pine auro le wa mai mo mātou ne afiafi. I le tau selu atu pefo na saunoa. Ai whaftai le atua mo mātua ia ma le ina tō uma sa popo ina lo talavau. Wa pia ona whawhai le ina lo whalea onga. Ia lea o mātou sao whangai. Ia I le ata mai se sa mai. E fo ila I le atua le vi inga. Ia o vai o tele ilua o nete ina. I le lau mua e o whaasoa mai la fionga profes. I o tamita ia. Whaftai le atua. I lo sa ili. Whaftai le whatua le on sai. E le whaingofie. Ia. Ai whaingofie fo. E le whaingofie. Ai le whainga tāvoi. Tasi ala usi. O le ana winga. O le ana winga. E mai o I o. Ai le ma vai vai. Tai o ia ole o te loe e malo se lo nei tu tau sisi. Ia ai a whaunga le ngangana plata mai. Ia o e se singa. Difference, diversity. Yeah. Ia. O te a se sele tato wa I se singa. Mai ese mai tangata na whaile tu ese ko tato me alo. A saolo wa I ese singa na. E mwhaiona e talia le distinctness. Diversity. Talia le ese singa. Tu sala mana ya. O lau wa ai roina le ese singa tangata. E mai o yo. Mai o yo tangata na e Mona tali ai filanlan wa ile le lo fole atua diversity ole mai o io e ma vai lo o se selo view ole se singa tu so na wa ai se sen o se ma wa anga tawena na lu fe se ai na lu fe te nai ai ole famana na ole kai mana ya tele vai ngol ulanga le whole of life e ia isi vai ngai ese o mai tātou e whe lan wai ia le te whanga ali e mai o yo ai le ma vai e le whaina tu ese me number one a mawala tuenga whasa moa le PCU ai wa atori o le mea tai lawa tai wo se wanu o lea wai whaaloalo mai ai mātou nea fiafi. Yeah, we're taking away a lot. E tele mai o tamau a inga lau whaasoa mai. Yeah, o te lola a toi whaawau se sipo. I se statal noanga. Yeah, wa lea wa. O ta masani wa ele toi matamuli fo. Yeah, o lea a toi whaai atu isi wa inga. Yeah, ai mai se. O le o ngā tonu e o Pasifika i a fiti. E to tele o issues nai e mafua mai na. Ia ne pe ua mawhanwhanai. Ia, it's a iringa māloa Samoa. Ia, ta wala mai lau sunga mai o to umalo ina le sunga ia. Ma ai, e le sunga ia Willie.
Ia, ma outou umara o loo ina. Ia ele ngata I malua, mai piula, ia, mai kanana fou. Ia malo sa ili malo. Ia, fai o tuai. Faftai tele a lau sunga ni skosipi. Tai mo le no, tai matemo fie le tal no anga mo faso ne fiafi, tai le fionga le toto ali. Tai po I lo fafunganga sa mo. Tai. Ia, o le a fai o la ta por kalamelo faanga. Ia lofa le tua fa manuia pe la sunga mal fatua ia luse man no fualo. Mawalo tele mawalo onsai. Ia il vala awina ele faingofie. Alo fangia fo ile tua le laumua ile afionga ile manu folau. Ia mal fatua ia meser pa ia vasenga o faya onga. Ia o lato uma o fa wina ia au na le tua. Ia alo fangia ile tua fa lau tele o fa ie. Ia o ale au wina. Ia o taitai lumanai. O leo Pasifika. Ia, fai o tuan mapese malo suatau, futela inga toto manino. Ua whawhetai, tjuhu, wa mali e mata e vai. Watasi lava oe, watasi lava oe, ilo unei fa moe moe. Mais fa manuia mo tato malo ne fiafi ia le sunga ile fai au fai aonga po la fionga professor langolango ia reverend doctor fa fetai ia va mal fatua hip hip hey mais fa manuia mo tato university fo Pacific Communities University hip hip hey ia va tai so foi mai manuia la sunga tai lava sai po manuel fiafi ia so foi ia